Narukana channel katal ke like kai subscribe kai bell icon mo dewi narukatal video nai manai hambai How I don't ask strongly believe I want to faith. Gawan bagi now. So Samuel buma boy bupani jiban kai ni boy kai society or is family kuno peace kai. Kalau sikla bersila kai jak kai pasal mungkin mayan kai tas pasal kamu kai. Pasal kalai kamu. Pasal long life kamu lagi. Hai pernah family kakak kai. Jadi kuno production yang kai harus jamin aja terus. Berbagainya Samuel ni buma boy pasal kai itu cuma kah, kas kai itu anu kah, ansuri man bagai kai itu anu kah. As a sentence, abo ani bukawa deep down atau buka bisini, no. So, sen like ya, iya nak kai itu sen. Hey bro, apa sen tang like ya, kamu aro something is wrong. It's all God's gift. Kai itu ni hasil kau, kai itu ni khai rong mau explore kaya mau ni kabang mangai kang lah. An bagaya khai rong mau ni kan ke there's no condition. Ang man ka gawal condition pernah. So kai jor jekuno kisah romani akun condition itu. Condition mana? Mung saset agreement lain nang condition tahu nang hai kisah ang kethalanya lah. Kayak gitu kai jor senang makan akun condition. Kai itu semua solat hang pelang ni family awal pun condition. Condition mana? Angin no berkai dengan anak hima kai jai. Awal pun condition. It all of them pun condition. It's a gift, just not it. Bikari chana, bikari mana pun condition. It's all of them. So kai itu ni kai rumah, kai itu ni hamzah pun condition. So our condition green bagai, ada ani bungsu teh bungsu pan green. Kai itu rutani wo ani mungsawa gerai sungsungna ni, because it is a free gift. So sembalai share namai, it is salvation semua kanjang mo. Kai itu condition salah sesuatu. So apa kai semua balai hambai lepai. An bagai semua itu ni total 100% faith great faith. Ani kun man I have nothing to give back to God. An kai itu no rupina ni, kai itu no yaman pina ni. Aro mungsa sekali, karena ani lang masih bini, ani physical health bini, ani mukang, ani mokol, ani naik tok, ani asita, apa bini sih, amen. Kon bagai, orang Samuel bumasan, ang suri bini bagai, kai jalan mereka, ang man kaya, anu mereka, ang besaman kaya, kai jalan besar mereka, kai sih, oh semua tanah, ang besaman kele. Orang bersama kaya, orang kaya terus. Asyik, amen. amin So, berbagai serius bersama tim malai tadi, hampir saja martani. Apa kau ini buku ni sentence nungsu, je, bersama kaya, sensui teman. Jarak gian ni ram, sini live nunggu, jangan kau salah kan pun bujuk semua healing. Right? Karena sini pronounce. Sini thoughts, sini watsuma, ada audition sepayu. Nengar watsuma saya yang tidak perlu. Dana sini ni ada sini soalnya. So, life tu ni apa? Sini life tu jangan cuma bicara kayu. Apa nak selesai mana? Angle kayu tu apa? So, buat bagaimana? Manka, ya, luar biasa. Kayu tu semua matangka. So, buat bagaimana? Aro tini tusang ni besar, awo neng man mania, awo neng kai tu zaman se. Okay. Next, Proverbs chapter 22. Proverbs apa kau itu semua perlu. Ada? Chapter 22 verse 6. Proverbs chapter 22 verse 6. Rai besar no kaham no perengdi. Akhirnya sakrawi bolama korongla. Tahu apa? Selain besar lo kaham seperti lo bawa sakra mantor penong nama korongla.
아로 레스폰시블 바게 되잖아. 다이렉터로서. 남 다이렉터네. 까함세 포럼 되었어요. 예, 니 너무 나 바보로 하냐, 너무 바보로 하냐. 니 감사해 진짜. 그들이 덕라. Or negative. Sebentar. Kaham nó seperti hai mươi tám mana hoi di. Saya kakak cerita sama saya. So sosok negatif kok so. Besar betul. Bantu dia. Bang besar nggak tas rai lagi. Hisang nggak tahu lagi. Hisang nggak wala yang kaya. Bisa bak rumah tangga tak kali mulai bisa. Mulai telah kayak kali. Besar. Nanti kalau saya pernah besar tahu. Karena ini besar serengai, nara Mahabharata kau kerja, apa minta, bukan bahak bising, apa bising kau. Tahu nak selera bahak bising serengai payu, orang bagai boleh saku belum hamke, orang kaham cari, kaham kongsi, kaham tahu hal ini tak sulit, oke? Oh berarti sarung lagi persen berapa? Dal. So, serai dulu jodoh tu partai, kaham kahambang saran lagi. Serai besar dulu kan negatif tahun saja kita negatif orang sakit. Oh ni tu betul bah? Aku tampok sah. Aku tampok loh. Aku fase boleh bawa itu tu betul bah? Aku macam apa brain no negatif idea apa? So, orang poliskal proposal serai dong no, serai besar dong no kahambang perunding. Kamu seperti apa buma bobi fasih punya sementara mau tahu society tahu mana tadi pagi boy malah kayak kok ham sadi mana praise kayak di hamjak di negatif tak sadi angka kayak sentak pun salah yo so therefore Bible calling sobang saya Bible saya tu saya dong no kaham mama berarti oh kumur kami nusa dong kahaman nang sih kau so jasa besar pak, mau thani besar mana aci ni besar, apa tusar besar pak, jasa besar, apa ni besar, so awan bagainya, cini mau thani barak saya ram, kalau kisah kau kai, ini director anda, responsible tu, saya masa tahu thani, sehingga social element, samaj bantu sih, angsara benengnya, angsara bangnya, awan bagainya Christian society wo. Aka hamno sab semua dah semua lain. Sebab mata jual itu kayak macam itu. Nasle itu nggak kalah itu, koksle itu. Apa tu very idea hanya. Wan bagainya, Proverbs senyisa, bos hawa serai besar no, kahamno, kerundi, ake serai sakra uibo, oh nama orang lah, you not lost. Jadi besar loss dong kai, awal ciri kita perlu. Addiction dong, sekolah tanya para sekolah ini ya, nomor aja dong. Apa? Jadi society apa? Responsible dong. Masuk ini. Apa sudah buat apa sudah tu je. Kami berarti tengah buat putus. Therefore, saya nak kahama berarti. Sam number, itu cerita, ya. 127 ni dia. 127 ni dia baca. Tiro bugrani aroni mantai batai se. Ok ni batai le bini sokan se. Sikla sani besarok sengkrak ni yak ni sakla rokai se. Oh, sakla. Sakla. Tif. Aku ni ya, moyna sempat aku. Aku moyna ni buai pastor ni binong tanga. Apa pastor ni kakak di sekolah itu sudah sekolah mah. Ya si hai tam sengal binong di musuk si kok kunci. Kalau musuk di bini saya jadi bini yang macam kongkong apa tak kiri ya. Aku masih kasih raja lu. Wow, enggak benar.
Nabong jodoh Bible tini saja kan kay. Sakaran yang besarnya AK-47 aja. Ini masih kan orang. Ajar lah AK-47 keriblah. Ya abang dah apa ni conception. Ajar ni conceptionnya cakap. Ini besar sakaran. Bung sesang lain ke nanti bung saya macam mana? Besar sakaran jadi nengbai pan kali kisti kalau yang ke pan tu ni. Ekta baru genangan duita generasi pan mana? Bu pan dong lu macam tiga se. Bu nok lu tangan ni kan jaga semua se bintai pas. Ke aji contoh orang kayak besar baru. Besar orang macam enjoy kayak bin busuk kayak beda. Lalu jasa mana genangan lagi? First generation apa perform baru genang. Enggak enggak terjadi. Gitu. Oke. Abang bagaimana? Besar sakra. Lo coba ini ya. Coba ya. Bumuk saya kayak. Anu. So, tusang tu besar sakra. Salah satu. Apa sah kerana menjadi manusia karimaya. Nono subang kai, nenggu pernah subang kerana nenggu lepas tu tahu subang jangan sih. An para masa, an